kuva uburundi buremwa birazwi ko utaretse kuva tuzi organisation association shofari bwa mbere je kino gikorwa ndatumvise ngo akavyo rero Aisha Classic igiye gukora n'ibiki by the way sigiteramo abisha makuru benshi bahamagaje baza ngo ni show igiribe barabasanye bagira hakigwe ni ikitera ahubwo ni igikorwa gihurijwemo abantu cyangwa abadamu cyangwa abapapa misore n'inkumi zifise ingorane y'ikibano. Kwanza tumewaitisha hapa kuonesha nafasi yetu ambayo itakuwa ndio ofisi zetu za Aisha Classic Organization ambazo zitaanza kutumika on Monday ambao ni lendi tarehe 7 ndio zinakuwa wazi kwa ajili ya kusajili wale watu ambao watakuwa na matatizo. Comme a dit Madame Aïcha, on va aussi entreprendre des sessions sur l'entrepreneuriat féminin pour que aussi on puisse aider les femmes à trouver des solutions sur les revenus, les moyens de subsistance dans les familles. C'est pourquoi des sessions d'écoute seront offertes à quiconque qui viendra toquer sur la porte de Aisha Classic Organization. Mwiriwe canke mwaramutse bakunzi ba Inside Burundi TV ko mudafuzara de la neige right now waje aza gutanga témoignage bimwe mu bikorwa bya projet y'umugore wiwe Aisha Classic Organization abari mu Tarama benshi basanzwe bazi kuri pancarte ni conférence de presse aya soko dutumira Inside Burundi TV kugira ngo dushobore kwa exclusive news radida kumva bidasanzwe bagiye gutegurira abigeme cyane abarundi kazi mu gukurikirana bimwe mu bikorwa bagiye gukora bagiye muri conférence de presse kugira ngo mushobore kubona ingene byifashe. Cameraman ko dufatira amasana murabona uzananye kuri pancarte ushishikira urabandanya gato bigashishira hasanzwe hari etage yabo basanzwe bakoreramo mucamubona icapa kiri hanze cyanditse ko Aisha Classic Organization. Reka rero twinjire kwa bishobora kumviriza conférence de presse turabakunda cyane bishoboye msibira neza kwa kijio kubera hano ni conference of press yateguwe na Aisha Classic Organization ndetse kubufatanye cyane CRDB Bank nkuko tubibona ariko kandi imbere yacu hariho Aisha Classic mwenyewe ariko kandi hariho Isaac va muri PG Classic ariko kandi yongeye hagarariye na Isaac TV ndetse tutaza byinshi hagati y'imigwane yabo ariko tangure ni mucyo wa mbere kugira ngo tumenye icyatumye dukoranya hano abamenyesha makuru hanyuma y'izwarangiza twaza gushikira ku mwanya w'ibibazo twaza guhera kwa Mr. Kwa Monsieur le Président de Aisha TV, Aisha Classic, tumuhi kaze peut-être aza gutanga mu rwego rwa ko mama yambwiye ati dushaka gukora ikirori n'igiswahili kugira ngo n'abari hanze byo vuga ibintu bya East Africa baze kumenya tuyaga murakoze. Mbere ya byose twishimira abanditsi n'abeshamakuru n'ubutabire n'igikorwa cy'iteka cyo kugurura icese kibanza mu izina Aisha Classic Organization binafasha Burundi bagiye gukoreramwo ibikorwa byabo. Ariko ibikorwa nyamukuru no munsi ni kugira tuyage impamvu twamagariye abanditsi n'abeshamakuru muri kino gikorwa twa Isaac mani kure haba ndi mu attaché de presse wa Aisha Classic Organization nka na communication ministry. Ariko rero ikindi naco twashaka rero tubabwire bimwe mu bikorwa bikomeye cyane Aisha Classic Organization igiye gukora hagati y'umwaka kumbure mwaka wa 2023 vision 2026 ni igikorwa gikomeye cyane cy'akatarabu kategeko mu Burundi kuva uburundi buremwa birazwi ko utaretse kuva tuzi organisation association shofari bwa mbere je kino gikorwa ndatumvise ngo akavyo rero Aisha Classic igiye gukora n'ibiki by the way sigiteramo
abeshamakuru benshi bahamagaje baza ngo ni show igiribe basanyogira hakigwe ni ikiyoya ahubwo ni igikorwa gihurijwemo abantu cyangwa se abadamu cyangwa abapapa imisore n'inkumi zifise ingorane mu kibano. Reka nabisigure neza. Hari abantu twicaye ngaha twese turi ngaha twifitiye ingorane, twifitiye amastress, twifitiye ibibazo muri twebwe akanyishu dufise. Niyo mpamvu muravye umuzungu cyangwa se tekinoloji igeze uko bukeye uko bwije bagenda biyumvira inyishu y'ibibazo abantu bafise. Niyo mpamvu kera hakora bijya kamera binini, wakora kamera zitoya kugira abantu borohererwe. Uwo hagena AI, hagena ChatGPT, ndayumvuro ibintu byose byabaye siko tekinoloji kugira cyagurwa hejuru cyane. Sigura rero muri rusange ugenda wiyumvira ibibazo abantu bafise. Aisha Classic rero organization je nk'ishu ku badamu imisore n'inkumi bafise ingorane mu kibano babuze inyishu. Aha ni mu bisata byose. Reka nabisigure neza. N'abantu bafise ingorane mu kibano babuze inyishu mu bisata byose by'ubuzima bw'umuntu. Mu bisata byose reka fate bisata nka bitatu bikomakomeye cyane Aisha Classic zohagararamo cyane. Igisata cya mbere ni counseling. Counseling ni kumviriza muri rusange byose ni counseling, ariko hanini rero ni gutorera inyishu y'ikibazo wewe ufise wabuze inyishu. Par exemple, genda umujene ndakeneye kugurura company yanje, ndabigenze gute? Aisha Classic Organization ndagufasha kuvuga idée, planification, production. Jeni societe ndashaka ko ndandaza ibintu byanje bishikira abantu benshi, ndabigenze gute? Aisha Classic Organization ndagufasha. So bigora uko twabigufasha nk'uko byogenda uko. Ndafise ingorane rero mu kibano rero mu bene gihugu bato bato. Ndafise ingorane mfite umudamu ndubatse, n'umusore shaka kubaka, n'umukobwa n'inkumi shaka kuba mbega bimeze umva ndi mu ngorane z'urugo duhere kuba amaze kubaka ndi mu ngorane z'urugo urugo rwananiye umugabo agira na mwomo kigira nigire uyu mugore yananiye kweki yakunaniye. Aisha Classic Organization yaguye uyo mwanya bakapfumviriza bakakwereka n'inyishu bakaguha n'inyishu y'ikibazo ufise muri wewe. Majambo make ni anti stress. Aisha Classic Organization ni anti stress y'imitwe y'abafise stress. Abantu rero bose bafise stress muri rusange barahawe kazi muri Aisha Classic Organization. Hazo hari imisi yo kwakira kubumviriza bikanubwo. Reka rero nababwira ibintu bikomeye Aisha Classic igiye gutanguza ubu vuba cyane. Barashima uno munsi biruguruye jese. Icambere hariho conference débat izoba itariki 6 z'ukwezi kw'indwi kwa Mungu zino nyene turimo aho CRDB Bank tubashimire cyane bafashe mu bwongo kino gikorwa kino conference débat kugira umvirize murabigira igikorwa gitanguye uyu munsi lo 6 zari conference débat wakenyezi bari n'amajana 3 bazoba bariko barigishwa bariko barerekwa bariko barashinga intahe bariko baravuga ingorane muri rusange bafisha ingene boba muri izo ngorane. Ni problème psychologique n'umuti wa nico conference débat izo bigamije itariki 6 badamuzo abona ni benshi kandi tanzania invitation urumva invitation yatanzwe subwa amafaranga ni invitation amafaranga invitation yatanzwe cyo ni cyambe cya kabiri. Aisha Classic Organization hano mu Cyaramare tugiye kuza turatanga inyigisho n'amaformation kuri babadamu kuri babakobwa kuri babakenyezi kuri babasore kuri za nkumi zikeneye kwiteza imbere mu bikorwa bitandukanye. Icambere rero hazoba hariho inyigisho ku bakobwa mu mbere zino inyigisho zyatangiwe ngaha. Hazoba hariho inyigisho ku bakobwa bari muri fiançailles. Ushumwanya rero abakobwa ariko aribaza ati none umuhungu wanje ko dukundanye Imana yanje ndamuhebe ariko aramenda Starboy azondombora azonshira mu rugo cyangwa ariko aramenda cyangwa abandi bazizogenda gute
abakobwa rero inkumi zigifise izo ngorane Aisha Classic Organization babashiriyeho igisata cabo inyigisho gute umukobwa yokwi afete mu mico kama y'ikirundi ndabizi utegerezwa kuba ufise kirafite imico yacu kuranga ariko imico iratituka by the way imico iratituka abantu bariko baratibanga abakobwa vraiment byarunyutse ukaja mu tinyanya afise imyaka 12 ugasanga afise imyaka 20 harya abahungu barenga 30 none umukobwa nibiki ico rero cyo class organization giye gukora gufasha abantu bigeme ku bantu bigeme n'abigeme bari mu ma relation atabadatahura ivyari byo kugira babereke inzira irashe muri ico gikorwa ni counseling. Icya kabiri abakobwa bagiye kurongorwa bagiye kugira mariage Aisha Classic Organization yarabategetse kwanza abakobwa bagiye kugira mariage ugira urongore watugiye mariage asigaye 2 semaines asigaye 2 semaines 3 semaines ugira mariage Aisha Classic Organization rero irakubura umwanya ugashika ngaha ukaronka inyigisho za avant mariage bayita avant goût ukaronka inyigisho z'ingene ugiye kubeshaho umugabo wawe neza akatari umuselman Islamu banazi bya bintu ngunda kuvuga arazi kugisha ingene bafata neza umugabo mu rugo n'izo nyigisho rero abakobwa bagira mariage kuko uri umunsi w'Imana yateye isoni ingo zacu niziramba kumva umukobwa ararongorwa nyuma y'amezi 2 amezi 3 ngo yahukaye habaye ukashawumva ko bari kibazo ukutari unyigisho za avant yo kurongorwa ico rero Aisha Classic n'umwe navuze ati je anti stress y'abantu bafite ama stress muri rusange ico ni kabiri kizokorerwa ngaha cya gatatu abari mu rugo rero abarongoye rero bari mu rugo bari mu ngo zabo asanga umuntu yibereye mu rugo abanye n'umugabo imyaka 10 5 cyaramurambiye avuga umugabo wanje arinjira asohoka aza genda mubonye sawa ntamubonye biramusha urumva yaramaze bazi arabadamu bari mu ngo bashaka kubana gas mibiri yaramaze kuri plan afite umugabo amubonye sawa atamubonye natububwisha rero abadamu nk'abo Aisha Classic Organization ije nk'umutsi wabo kugira tubavure tubereke ati izo ngorane urimo wokira si ivyo gusa ikindi Aisha Classic Organization izokora zo kumva abandi indi migwi y'abandi zokwakira abantu bari batawe reka nababwira ikintu mu bushakashatsi twagize twasanze abakobwa bidandaza abakobwa bakora akazi ko kwidandaza uburaya n'iki benshi muri bo barabuze ico afete barabuze umuntu abatahura baca bisanga muri ivyo afite ari umuntu asanga afasha ama decision ayisike mu buzima bwiwe kubera ko yabuze umuntu amwumviriza kubera ko yabuze umuntu amufasha kubera ko yabuze umuntu amukura muri izo ngorane le 6 juillet muzobona murashobora kuzokumva inayi n'izimwo abantu baracyaba abantu birakunda ko bigenda uko umuntu yari ndaya tugena rajura cyagenze gute Aisha Classic Organization yarafashije how good birakunda rero umuntu iyo ntigwi y'abantu nabo isari wanasema wagira cya gatamayi bacitse intege ubuzima burumenga bibaje ubu nabo gupfa gusa ntaco banze kuri nosi abo bantu rero Aisha Classic Organization musozera Aisha Classic Organization rero bwira ifasha abo bantu yabashiriyeho na inspiration ahantu hariho inspiration na massage technique l'inspiration na massage technique zile kintu umvucha massage massage technique sigura l'inspiration abantu usanga stress shaka funga gaso arugaza bikora gustressa Tiki kusara siko ikirura kubisoni rero umwiherero w'abatata abamama connection pia libyabo hari ivyumviro ivyo rero Aisha Classic Organization yanteguye ntibaza cyose nagerageza kubivuga ama muko mubona ngo ushingana yari yashitse ziraza kubivuga ariko byose abamose mbona nka nabazofasha
abatari bake mu bikorwa bitandukanye byo kubavura indwara zo mu mutwe. Reka nabivuga uko ni indwara yo mu mutwe atari direct yo gusara. Sinzi bano gukoresha ijambo gusara, kudoza ijambo gusara ntikivugwa mu Kirundi, nabujijwe n'umuntu ngo umuntu yarasaze. Ariko indwara yo uburwayi bwo mu mutwe psychologique, umuntu arwara atembera ukibaza ngo arakomeye kube bwaraparitse yagiye kera. Izo rero ni ico. Ariko kandi twarabonye reka kubera yuko ngahazi abamisha makuru ba entertainment, ibintu vya by'imyidagaduro, musaza umubizi yuko hari abantu batandukanye bagiye baragira ico kibazo ca traumatisme mu mutwe, ugasanga kandi atangiye kumererwa nabi tuko turamuraba akacagirwamwo akarorero demana kananga karo ku bantu bagira bashiki, ukabona umuntu nyene twese tumubona kandi ukanabura nati yehe kabaye no kabaye kuma mutufashye umuntu atararengerana kugira mu mutware imigire kwa Jackson aja handi akiri hafi mu mutware mu ma organisation nkaya Aisha Classic bamufashe kwitahura fast kwitahura. Nakwenge muri ngaha twese turi ngaha mu neza yuko hari umuntu ashobora kuba yumva yuko mu mutwe afise ikibazo ca kiragenda neza, afise ibibazo byinshi, afise ibintu byinshi muremere yemwe ashe umuzigo ngo uyu muduze mu bintu muremere ko byose azomenya ingene abiheza. Murakoze jewe aha ni ndahigeje ibyo nibagiye bari baranyunganira bandi bahezaje nafsi. Kwa heshima na taadhima, acha nitoe karibuni sana watangazaji kuja kuitika wito wetu huyu ambao ni wito muhimu sana. Kama gisi alivyovizungumza hapa Isaac, mengi sana mmesikia, lakini na mimi acha nizungumze madogo ambayo labda anaweza kuwa amesahau na kadhalika. Kwanza tumewaitisha hapa kuonesha nafasi yetu ambayo itakuwa ndio ofisi zetu za Aisha Classic Organization ambazo zitaanza kutumika on Monday, ambao ni lendi tarehe 7 ndio zinakuwa wazi kwa ajili ya kusajili wale watu ambao watakuwa na matatizo. Ndio tunaanza kazi rasmi lendi. Na kama alivyosema na Dimanche tutakuwa tuko na hiyo conference debat ili tuweze kueleza kwa kina kile ambacho tutakuja kufanya. Na pia nishukuru sana CRDB Bank ambayo imetusaidia sana kwa kusema ili jambo liweze kutendeka. Kwa kweli Mungu awabariki na tutakuwa pamoja nao kwa siku zote kwa haya ambao wametufanyia mazuri sana. Kitu ambacho nataka kuzungumzia kwa sasa ni kwamba Aisha Classic Organization imekuja kuwa ni sauti kwa wanawake. Imekuja kutoa mawazo kwa wanawake, msongamano wa mawazo ambayo mwanamke anahisi kwamba yeye hafai tena katika jamii. Basi Aisha Classic Organization imekuja kusimama kwa ajili ya mwanamke. Kwa nini asifanikishe katika maisha? Kwa nini awe na stress? Kwa nini aone kama dunia imekwisha? Na yeye ni mwanamke ambaye ndiye mama ambaye anazaa watoto na jamii ya kesho. Kwa hiyo sisi tunasimama na wanawake wote ambao wana msongamano wa mawazo. Hatutizami dini kwamba eti huyu na dini gani, hapana. Sisi tunapokea wanawake wote ambao watakuwa na hilo tatizo. Pia na wanaume kuna mtu ambaye atakuwa anawapokea ambaye ni dokta ambaye pia alisomea masomo vizuri na akaelimika, ambaye tuko naye hapa na nitampa nafasi azungumze. Kwa hiyo Aisha Classic Organization imekuja kuwa ni sauti. Imekuja kupangusha machozi wale wote waliolia kwa muda mrefu. Imekuja kusaidia wale wanawake anaenda kwenye ndoa hajui hata anakwenda kufanya nini. Anapata elimu na kujua mwanaume ni nini na nitaishi naye vipi. Na ikiwa huyu mwanaume atamletea matatizo, Aisha Classic Organization itasimama naye kwa hali zote ili mambo yake yaweze kuwa mazuri. Kwa hiyo hii ni sauti ya wanawake ambayo imekuja kupangusha machozi wanawake wote. Na ni vitu vingi ambavyo tutalifanya sana sana hii maradhi ya kisaikolojia. Bimaana maradhi ya kisaikolojia ni msongamano wa mawazo. Unaweza kuona mwanamke yuko ndani lakini unaona anapenda kukaa peke yake. Wewe kama mtu mwanafamilia unajiuliza kwa nini yuko anapenda kukaa peke yake? Jiulize kwa nini yuko mpweke? Hapendi basi mtasema hataki fujo za watu. Huyu mwanamke ana tatizo kichwani. Msongamano wa mawazo mbele alafu hana nafasi ya stress kuambia watu ni tatizo hili. Kwa hiyo Mungu kusaidia.
kumsaidia kwa zote, counseling, kumpa ushauri na sawa. Sababu gisi msongamano wa mawazo unazidi kuathirika katika mwili wake. Na mpaka wengine wanawake unaweza kumuona iko anasema peke yake, kumbe ameshaathirika kama nijua, labda mawazo, mume anamtesa, labda mapenzi, labda maisha, labda watoto. Hizo zote ni tatizo ambazo zinakuja katika jamii, ambao Aisha Classic Organization tunaenda kutia nguvu kwa wanawake kama hao ili wasimama wenyewe kama wenyewe. Waweza kuona mwanamke amekuwa disappointed, mwanaume amemkataa ama amekuwa na breaking heart. Mwanamke ule msongamano wa mawazo wa mapenzi utamuisha vipi ili aone kama maybe tomorrow nitapata mwingine mwanaume ambaye atanifaa zaidi yao. Basi sisi kama Aisha Classic Organization tuko kwa ajili ya mwanamke ambaye ana mawazo, ana machozi, moyo wake umevunjika. Tunamuita na kumsaidia ili aone kama hata kama nimeachika ama huyu mwanaume ameniacha, kesho nitapata bora zaidi. Yani tuko kwa ajili ya kuwatia wanawake sawa. Sio hivyo tu, tuko na formation ambazo tutawapa wanawake. Kuwafunza kazi, kuwafunza maisha, kuwafunza business, kuwafunza hivi na hivi ili wapate maendeleo. To empower the women. Tunataka kuwapa nguvu wanawake. Unaweza kuona mwanamke yuko na 500,000 kumkono. Hizi franga nizifanye nini? Hana cha kufanya, hana wazo. Anachukua pesa yote anaenda sokoni, anauza mavazi, anauza nguo, finish. Hana tena hata pesa ndogo ndani. Kwa sababu gani? Hakujua nifanye nini. Sasa Aisha Classic Organization inampa wazo hizi 500,000. Wewe unaweza kuziona ni ndogo, lakini acha tukupe wazo ya kuzizalisha zikawa 1,000,000 kesho. Ndio kazi ambayo tutaifanya kwa wanawake, kuwasaidia ili wasonge mbele. Kuwasaidia kimaisha ili na wenyewe wasimama wenyewe kama wenyewe. Kwa sababu hatutaki wanawake wazarawike kama wenyewe hawafai katika jamii. Hapana. Mungu ametupa akili sisi wote na tunaweza. Wanawake tunaweza. Tena tunaweza sana. Na hakuna mwanaume aliyefanikisha katika maisha isipokuwa ni make kwa na mwanamke mweko strong. Mwenye mawazo mazuri. Na ndio maana huyu mwanaume akawa strong akafanikisha katika maisha. Bimaana wanawake tunaweza. Na hatutaki kama Aisha Classic Organization tuone wanawake wanajiona kama hawawezi hali ya kuwa wanaweza. Kwa hiyo tutawapa mafunzo mengi tofauti, tutafanya masemina, tutafanya kila mtu ambacho tunakiweza, tuhakikishe kama wanawake wote wako vizuri. Pasina kutizama dini, ili naligusia, pasina kutizama dini. As much as ni mwanamke anakuja na anafanyiwa counseling kama wengine. Pia tutakuwa na massage. Kuna mwanamke ambaye anataka kurelax, iko na mawazo, labda kazini wamemvuruga, labda wamemfukuza, labda hivi ni. No, Aisha Classic Organization ndio maana tumechukua ofisi kubwa. Unaona kama hivyo upstairs, downstairs, yani na juu na chini. Kuna chumba special cha kufanyia massage ya manero wanawake wale wenye wana msongamano wa mawazo, kuwafanyia massage kwenye shingo, mabegani ili asikie na relax, ajisikie kama she's okay. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kusaidia sana 80% wanawake. Sababu ndio wenye kuteseka, ndio wenye kudhalilika, ndio wenye wanaonekana kama hawafai. Sikusema kwamba wanaume tuwezi kuwasaidia, lakini wanawake ndio pointi yetu kubwa sana kama Aisha Classic Organization, kuwasaidia kwa kila hali na mali. Na ndio maana tunatuma sauti Burundi nzima na nje za nchi waweze kutusikia kile ambacho tunataka kufanya. Wanakuambia Waswahili mkono mmoja hauvunji chao, si sawa? Kwa hiyo inaonekana kwamba tunahitaji support zao, umoja wao, nguvu zao ili tufike kwenye haya malengo. Na tutatumika, si kwamba tunatumika Burundi tu, tunatumika South Africa. Tuko na Tanzania, Uganda, Kenya. Tutakuwa tunaenda hapo kufanya masemina, tunatumika nao wote ili kufikisha hili jambo Afrika yote. Wanawake wawe na nguvu, wasonge mbele. Hakuna vitu vya kuonewa. Pia Aisha Classic Organization itakuwa na lawyer. Lawyer ndo avocat kwa ajili ya wanawake. Unamuudhi mwanamke, unampiga, unamuonea au unamfukuza na watoto nje, ajua aende wapi, hali ya kuwa ulimuoa ni binti, leo umemwona shazaa watoto wanne unatupa nje. No. Aisha Classic Organization hilo italisimamia. Na huyu mwanamke atapata haki zake zote kama inavyostahili. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia wanawake na tunapenda wanawake watu support, waje, wajisajilishe, wajiandikishe, tutawafanyia kile ambacho kinastahili. On Monday tunaanza hiyo kazi, waje rasmi na kila mmoja atapata karte yake kama member wa Aisha Classic Organization na tutafanya vile tunavyoweza. Na nafikiri vingi sana watavisikia Sunday ambao ndio tutazungumzia kila kitu na kazi ambazo tutazifanya. Kwa hiyo
Mi nafikiri nikiishia hapa, mengi mtakuwa mmesikia. Acha nimwachie dokta ambaye yeye pia atasimamia haya maradhi ya kisaikolojia na tiba yake, ambaye tutatumika naye kwenye Aisha Classic Organization ili kusaidia wanaume pia na wanawake wenyewe vimezidi kipimo. Kuna ile counseling unaongea naye mnamaliza anakuwa sawa. Kuna ile unaona kama hapana, hizi stress is too much, lazima wewe apate help, labda ya dawa kusinzia, kurelax nini. Kwa hiyo tutatumika hapa na dokta wetu huyu hapa. Acha tumwachie neno naye aguse kunapo ayo maradhi, ili watu waelewe vizuri tunataka kufanya nini kwenye Aisha Classic Organization. Ni hayo tu. Merci beaucoup. Mon nom c'est Elias Molignon. Je suis psychologue. Je salue fermement l'action ou bien l'initiative de l'organisation Aisha Classic. C'est une initiative qui vient aussi épauler d'autres actions ou interventions de pas mal d'organisations établies au Burundi, et spécifiquement dans ce domaine de la santé mentale. Mais la valeur ajoutée de Aisha Classic Organization, c'est cet espace qui vient d'être offert à la femme, une organisation qui se positionne comme la voix des sans-voix, spécifiquement ces femmes qui subissent des violences domestiques, professionnelles, des violences basées sur le genre et d'autres. Mais le plus important des opportunités que Aisha Classic Organization va offrir à la communauté burundaise, c'est cet espace d'écoute. Et cet espace d'écoute, ces actions de psychothérapie et qui seront, je dirais, spécifiquement professionnelles. C'est vrai, l'accent est mis sur la femme, mais c'est pas tout simplement la femme. Nous sommes tous conscients qu'actuellement, il y a pas mal de problèmes, spécifiquement socio-économiques. Et dans ces défis de la vie dans les familles burundaises, l'homme porte chapeau parce que c'est lui qui cherche tout. Mais dans pas mal d'autres familles, la femme prend une place de 80%, donneur d'affection, fait tout pour que les enfants puissent non seulement étudier, mais aussi acquérir de l'éducation. Là, je souligne, la femme occupe une place très prépondérante. C'est pourquoi Aisha Classic met l'accent sur la femme. Mais quant à nous, en tant que psychologue clinicien, on ne peut plus songer tout simplement à la femme, parce que réellement, le foyer, c'est 2 personnes. On va aussi essayer de faire de discussions avec les hommes, faire de focus group, faire des psychothérapies cognitivo-comportementales au niveau des hommes, pour que réellement, même si la vie pose des défis, et qu'on puisse ensemble relever les problèmes qu'engendre la santé mentale, les troubles diversifiés, les stress, les burn-out, le stress professionnel et d'autres. Je m'aimerais aussi souligner les cas de la vie qui devient chère et stressante, et qu'on va aussi essayer de toucher. Réellement, comme a dit Madame Aïcha, on va aussi entreprendre des sessions sur l'entrepreneuriat féminin pour que aussi on puisse aider les femmes à trouver des solutions sur les revenus, les moyens de subsistance dans les familles. C'est pourquoi des sessions d'écoute seront offertes à quiconque qui viendra toquer sur la porte de Aisha Classic Organization. On va exposer en Excel les problèmes que pose la vie, spécifiquement sur la santé mentale et d'autres problèmes de la vie courante. C'est le dimanche 6 dans notre conférence de débat qui va
exhumer en long et en large la dimension de la santé mentale actuellement au Burundi. Et étant donné que ces types de troubles sont posés par pas mal de défis que nous avons traversés en tant que Burundais, des guerres cycliques, des coûts socio-économiques qui frappent notre pays, ainsi que les défis de la vie que nous sommes en train de aussi de survivre. Mais on ne saurait pas penser à développer ces types de dimensions sans pouvoir parler que il faut savoir que ce qui touche le corps touche aussi l'esprit, vice versa. Les doubles de la santé se répercutent sur les troubles de la santé mentale se répercutent sur la santé physique. Il y en a des personnes qui sont actuellement en mauvaise santé physique parce qu'ils ont survécu des problèmes de troubles mentaux. Il y en a aussi d'autres, vice-versa, qui subissent des problèmes physiques, donc la santé physique, qui aussi engendre les troubles mentaux. Je donnerai des exemples, par exemple, de maladies chroniques comme le diabète et les AVC. Dans pas mal de cas, ça engendre aussi des troubles psychologiques. En tant que journaliste, vous qui sont présents ici, il faut toujours penser à disséminer son message, car Aisha Classic Organization vient d'ouvrir une grande porte pour les personnes sans voix. Dans les milieux ruraux du Burundi, 80% des familles survivent grâce aux forces des femmes. Les femmes sont à 80% impliquées dans le développement socio-économique des familles. Et les hommes passent leur temps sur les ligaras dans des choses qui n'amènent rien comme moyen de subsistance aux familles. Donc, c'est une occasion de faire une sensibilisation très large pour que chacun ou chacune prenne sa responsabilité. La santé mentale est quelque chose qui est incontournable. C'est l'esprit qui est en jeu. Et nous sommes dans un temps où l'addiction, référence ou bien l'abus aux drogues et d'autres stupéfiants font rage. La marre des hommes parce qu'ils échappent aux responsabilités familiales ou bien l'élément aux responsabilités très intimes envers leurs femmes. Ils se passent aux drogues ou bien d'autres produits fabriqués localement qui ne sont pas contrôlés. Ces produits qui renferment pas mal de produits comme le gingembre ou autres endommagent le corps et se répercutent sur le psychisme. Ici, c'est la faiblesse du corps qui est aussi dans pas mal de plats. Donc, avec cette dimension de mettre le corps en harmonie avec l'esprit, comme on dit en latin, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. C'est ça que Aisha Organization veut faire. On va essayer de maintenir les corps de nos clients. Nous n'irons pas maintenir les esprits de nos clients dans un corps sain. On va essayer le mental et le somatique. Nous sommes ici, on va faire le mieux, mais là, ça va être possible. C'est vrai, il y a justement des interventions dans l'organisation, mais pour le moment, c'est une autre dimension. C'est vrai, il y a besoin de se passe à des chambres de prière, à des actions superstitieuses, à la sorcellerie ou autre, mais c'est pas le cas pour Aisha Organization. Je m'arrête ici, de plus large. On va en discuter dimanche. Merci beaucoup. Merci beaucoup.